Yes, reka tubasuze bakunzi ba Kigali Top News. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwese mufata umwanya mukabanda natwe. Ngusabe nawe dukurikiye bwa mbere uri munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye. Amakuru bari kuvugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no kwisi hose, ndetse n'andi makuru atandukanye abari kugenda cicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ni inkuru idasanzwe kuri Imbabazi Shadia, uyu akaba yaramenyekanye nka Shadibu ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Nibyo tugiye kugarukaho, ngusabe ubane natwe maze wumve ibyamubayeho bidasanzwe. Umunyarwandakazi akaba n'umushabitsi Shadibu yari yateguye igitaramo cyo kwizihiza ko yujuje abamukurikira bangana na miliyoni 1 kuri Instagram. Akaba kandi ari we munyarwanda wa mbere ugeze kuri ibi ngibi. Iki gikorwa kikaba cyabaye kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 12 Werurwe 2022 kuri Keza Hoteli. Akaba ariho ibi ngibi byabereye, kandi bikaba rero byanahuriranye nuko Shadibu yari amaze gutsindira ibihembo cy'icyamamare kandi cyakunzwe cyane kuri social media, aho yari yabonye igihembo cya social media influencer mu irushanwa ryitwa Rwanda Influencer Award. Tugarutse rero ku kirori cya Shadibu, yaserutse yambaye ikanzu nziza ngufi y'umukara ndetse n'inkweto ndende. Iki kirori rero kikaba cyaje kwitabirwa n'abantu batandukanye. Nk'umuntu rero wari wishimishije ndetse akaba ashimishijwe no kuba yari amaze kugera kuri byinshi muri uyu mwaka, harimo kuzuza miliyoni y'abantu bamukurikira ndetse n'igihembo yari amaze guhabwa. Kuri Shadibu nta kindi cyagombaga gukurikiraho uretse kwishimisha mu buryo butandukanye, harimo kubyina ndetse no gusangira n'inshuti ze banywa inzoga cyangwa se banywa ibisindisha. Gusa rero ibi bikaba byaje kutarangira neza nk'uko umunyarwanda yagize ati, uyikura mu icupa ikagukura mu bagabo. Shadibu yaje gusoma agatama ntiyibuka kumenya ingano yako abashije, birangira kamurushije imbaraga nk'uko bigaragara mu mashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga. Muri aya mashusho Shadibu agaragara ari kubyinira hejuru y'intebe, ariko imbaraga zikamubana nkeya, bikarangira himye hasi. Gusa Imana igakinga akaboko ntiyagira icyaba. Gusa bikaba bitagaragara neza nk'uko byakomeje kugenda bigarukaho ndetse binagaragara ku mbuga nkoranyambaga ku mashusho akomeje kugenda cicikana. Ngayo nguko ngusaba ukore subscribe kuri Kigali Top News maze ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru atandukanye aba ari kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu myidagaduro. Mukomeze mugubwe.